ekina y'omwana Junior Sagini nigo kegendete gotegererwa bosi bw'ekegambiro ase rituko ria rero abakagerwa batatu babogoikwa bosi bw'ekegambiro ase eng'encho y'okwegerera Alex Ochogo Maina, Rail Nyakerario na boigo Pacifica Nyakerario nigo baika bosi bw'ekegambiro ase bakana amamocho y'okumukonora amaiso omwana Junior Sagini yakorekanete amatuko abwangoiga korende omosoeri Hilary Kaino nigo abagagosaba omonachi ebina gotaigorera abakagerwa bo ase eng'encho y'okweneki oborendi bw'abakagerwa bo korende okoboria kwaye nigo kwabagokwanchiranwa ase Alex na boigo Rail babagwanchirana gotigara ase erumande korende Pacifica ereniga bakagokana koigorerwa gosenigo agania koigorerwa ase eng'encho nigo atebabuna nigo aganete gwakana cash gose bond ilinde gosoka kurwa ase erumande. Alex, umeelewa maombi hayo, unalipi la kusema? Upande wa mashtaka wanapinga kwamba usipewe dhamana bond ama cash bail. Sababu ni kwamba moja, wanahofia kwamba nyinyi mkiweza kuachiliwa sahi kwa sasa umma bado iko na hamaki, watu wamekasirika. Kwa hivyo kwa usalama wenu wanaomba bado mbaki kule rumande kesi ikiendelea, na pili kwamba wanahofia kwamba kuna uwezekano kwamba nyinyi mnaweza kususia wale mashahidi wasiweze kuja hapa kotini. Wanasema kwamba wale mashahidi ni majamaa zenu. Mara mtakapopewa zile statements mtaweza kujua majina yao, na kuna wanahofia kwamba mtaweza kuwasusia wasiweze kuja kotini kutoa ushahidi wao. Kwa hivyo wanaomba msipewe dhamana bond ama cash bail. Uko sawa?